umunsi wa mbere umuhanuzi avuga ati hari kuri tariki 6 ati tuzokwandike ibi bisabo byacu je mutyo nanditse ko charity mu birimo sivuga byose ngamvuga icyo mbona kiriko kiraza harimo kuvuga ati nanditse akazi kubera kubona ntacyo nayivuze nkora zari tariki 6 itariki 8 niho nagiye kwishyira no kuziganya no kugurana umukristo wa mwana harimo imana imeze kandi bose bangurana 150 ngana ngomba kubikoresha hari muri cash na cash ariko ugiye kuraba amafaranga 150 n'uko ndatanzwe usanga ari make cyane ariko ndiko ndagenda ndiko ndayakoresha narakoresheje niho kwibarabara ry'iwacu nabona koperative yitwa koperative dufasha abakiriho isanzwe ifise icyicaro muri ville baraziganya no kugurana baransigurira uko bigenda amahera hamwe mugabo nagira amakenga amahera yose yashirayo makenga muri iyo koperative nyene ariko chifu do quartier nawe yari abirimo baramubwira ko twari dusanzwe tuzanye buhoro namubwira ati none nimwompa akazi olimbira ngo nzokubwira yanyangiye amaye promesse gusa hanyuma itariki zikurikira mu directeur general w'iyo koperative acaraza azaho hantu niyo n'ururije n'utsengere acabwira umushefu d'agence ati dukeneye abastajere ndamubaza none mumushyiramo barazobaza ndege nyine ngo nabikora hanyuma ejo nanjye nayo mubatizwa ariko sinashoboye kuza kubera nawe yari yamari yanditse twarabona nyine naho nyine ntitwashoboye kuvugana kubera abamwegereye batashoboye kubyohereza kubera ngira babona n'umuntu adasanzwe reka ndayivuga nyine kuko umuhanuzi yabivuze ati ubusengera ngaho wese umuntu asanzwe rero urumva najewe ndi umuntu adasanzwe kubera